Kur'an-ı Kerim tavhidke buyurdu, cana şirkten kaytardı. Kur'an-ı Kerim'de açsanız Fatiha suresi, andan keyin Bakara suresi, mına şunday süreler tartibinen ketet. Fatiha suresi, Bakara suresi. Bakara suresinin 2. betinde Ya eyyuhan nasu ubudu rabbakumullezî halakakum vellezîne min qablikum leallekum tettekûn. O adamlar silerdi jaratkan, jana silerden murdagılardı jaratkan Rabbingerge ibadat kılgıla deyilinet. Birinci buyruk tavhidke bolup jatat. Jana birinci kaytarık kiyinki ayattın akırında فَلَا تَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah'a bilip turup bir nerselerdi tengdeş kılbagıla deyilinde bu birinci kaytarık şirkten ekenine dalalat kılat. Mına uşul iki ayat kılayık. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala en birinci tavhidke buyurdu. Jana en birinci kaytargan nerse şirk eken. Kur'an'da Allah Teala tavhid menen birgelikte salih amalga buyurgan kezde salih amalga buyurgan bolsa tavhiddi birinci orunga koyot. Birinci tavhiddi bayandayt. Kaçan emi şirk menen jana günah işlerden kaytargan bolsa birinci bolup şirkti bayandayt. Jana ошондой эле şirkten kaytarat. Sünnette de mına ошондой misalı Allah Teala Nisa suresinde aytat: "Va'budullah ve la tuşriku bihi şey'a." Allah'tın özüne gana sıyıngıla, hiç bir nerseni şerik koşpogula. Jana ata-enеңерге жакшылык кылгыla. Mına uşul ayatта da Allah Teala birinci tavhidke buyurdu, jana şirkten kaytardı. Andan keyin ata-enege жакшылык kılууга buyurdu. Allah'a şerik koşpogula degen nerseni birinci orunda bayandadı. Jana başka bir ayatta قُلُ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ Ayet-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kelgile men silerge Rabbinger aram kılıp bergen nerseni okup bereyin, aytıp bereyin. Allah'a hiçbir nerseni şerik koşpogula, jana ata-enеңерге жакшылык kılgıla, baldarыңарды kedeylik sebep öldürбөгүлө. Birinci kaytargan nerse Allah'a bir nerseni şerik koşpogula dep aytılındı. Andan keyin ata-enege жакшылык kılgıla dep turup, başka günölörde şirkten keyin bayandadı. Sünnette de mına uşunday. Abu Hurayra radıyallahu anhudan rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Silerdi baleketke jolukturuuchu 7 çoğun günödön alыс bolgula" dedi. Birincisi Allah'a şerik koşu, al-işraku billah, Allah'a şerik koşu dep aytты. Jana başka bir hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem silerge 7 çoğun günö tuuralı kabar bereyim be dep birincisin şirk dep atadı. Birinci çoğun günö şirk eken. Oşonduktan şirkке berile turgan jaza çoğun bolgondugu üçün Kur'an-ı Kerim en birinci bolup kaytargan nerse bul şirk eken. Jana paygambarlar en kattуу korkkan nerse mına uşul şirk eken. Ataсын jana koomun davat kılgan İbrahim paygambar şirkten amanda bolbodu. Şirkten korktu. Wa junubni wa baniya na'budal asnam. Menin zurriyatımды buttarga sıyınıp ketүүдөн сактагын dep dua kıldı. Tabiinlerden bolgon İbrahim Taymi aytat: İbrahim aleyhisselam şirkten korkkondan keyin İbrahimden keyin kim amanda bolar şirkten? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin en korkuturgan nersem deydi. Bul kişine şirkке düşüp kalууңардан korkomun dep aytkan. Al emne dep suralganda riya dep aytты. Koca körsün, koca uksun degeni. Allah'tın elçisi kişine şirkten kattуу korkkan bolsa çoğundan emi özünüz bir oylanıp görüңüz. Şuga göre şirkten ötken mınday, şuga göre şirk korkunçlu günah ekenini bildik mi? En jaman najas, jaman günah ekenini bildik mi? Emi şirkten saktanуу joldoru kanday? Emne sebeplerdi kılsak insan şirkten saktanat eken, jana şirkten saktanat ekenmiz. Birincisi Allah'a dua kılуу kerek. Şirkten saktoosun surap Allah'a köp dua kılуу kerek. Buga dalil Ma'qul ibn Yasar
радиаллаху анху айтат, Абу Бакр радиаллаху анху менен бирге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына бардык. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакрга карап айтты: "Я Аба Бакр, ла ширку фикум ахфа мин дабибин намли, валлади нафси биядиhi, ла ширку ахфа мин дабибин намл. Ала адуллука аля шей'ин иза фа'алтah, захаба анка қалилуху ва кафирух. Кул, Аллахумма инни а'удhu бика ан ушрика бик, ва ана а'ламу ва ана астагфирука лима ла а'лам." О Абу Бакр, ширк силердин араңарда чимелинин өрмөлөөсүнөн да жашырынуураак. Абу Бакр радиаллаху анху, ширк бул Аллахка ширк кошуп башка бирөөгө ибадат кылуу эмеспи? Бул нерсе ачык айкын нерсе го, бул кандай жашырын болот деген мааниде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Жаным колунда болгон затка ант, ширк чимелинин өрмөлөөсүнөн да жашырынуураак. О Абу Бакр, сага бир дуаны үйрөтөйүн. Ушул дуаны окусаң, ширктин азынан да, көөнөн да кутуласың" деп айтты. Айткан: "О Раббим, билип туруп сага ширк келтирүүмдөн сактагын, билбей ширк келтирип койгонумдан кечирим сураймын." Мына ушул дуаны жаттап алуу керек, дайыма айтып жүрүүбүз керек экен. Экинчиси, ла илаха иллаллах, таухид калимасын көп айтуу керек. Анткени ширк мына ушундай нажасат, жаман күнөө, ал нажасатты таухид сөзүнөн башка бир сөз кетире албайт. Ошондуктан ла илаха иллаллах сөзүн көп айтуу керек. Ширкти кетирет эгер инсан ширкке түшүп калган болсо, жана ошондой эле ла илаха иллаллах сөзүн айткан кезде аны түшүнүп, маани маңызын билип, шарттарын окуй үйрөнүп, амал кылып айтуу керек. Муттафакун алейхи болгон хадис, Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят кылынган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ман халафа фақала фи халифи." Ким ант ичсе, ошол ант ичкен кезде Лат Уза менен ант ичкен болсо. Лат Уза деген бул мушриктер сыйынган буттардын аты. Ошондо айтсын дейт. Ла илаха иллаллах деп айтсын дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Мына ошондуктан инсан оозунан кокус ширк сөздөр чыгып кеткенде, ширк сөздөр чыгып калса оозунан, ла илаха иллаллах деп айтуубуз керек. Ла илаха иллаллах деп айтып койсун, оозунан ширк сөз чыгып кете турган болсо. Ширктен кутулуу жолу бул ширкти окуй үйрөнүү аркылуу болот. Ширктин канча түрү бар, мына ушул нерселерди үйрөнүүбүз керек. Ширкке түшүп калат инсан эгер үйрөнбөсө ширкти. Ошондуктан Худайфа радиаллаху анху айтат: "Кана ан-насу ясалуна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам анил хайр." Адамдар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жакшылык тууралуу сурашат эле дейт. А мен болсо, "Ва кунту асалуху ани шарри махафатан ан юдрикани." Мен болсо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жамандык тууралуу сурайт элем дейт. Эмне үчүн? Анткени ошол жамандыкка түшүп калбоо үчүн. Bir kişi aytkan eken da, жамандык жасаш үчүн үйрөнбөдүм, жамандыктан сактануу үчүн үйрөндүм деген экен. Биз жамандыктын акыйкатын билбесек, анда биз ошол жамандыкка түшүп калабыз. Хузайфа радиаллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жамандык тууралуу сураганымдын себеби жамандыкка түшүп калбоо максатта сурадым дейт. Бул нерсе Хузайфа радиаллаху анхунун илимине далалат кылат. Ширкти инсан окуй үйрөнүүсү керек. Анын түрлөрү канча? Иншалла кийинки сабакта ширктин түрлөрүн баяндап өткөнгө аракет кылабыз. Инсан жамандыкты дагы окуй үйрөнүш керек. Жана жакшылыкты дагы окуй үйрөнүүсү керек. Мына ошондо инсан жакшылыкка жетет, жана жамандыктан сактанат. Аллаху алам. Ва саллаллаху аля Мухаммадин ва ала алихи ва сахбихи ва саллам. Субханакаллахумма хамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, ва астагфирука
وأتوب إليك.